Ons kyk na gedig 5 en dit is Huisie aan die rand deur Piero Becker. Kom ons gaan kyk 'n bietjie na die titel van hierdie gedig. Goed, eerstens die intertekstualiteit. Interteks sê vir ons dat daar tussen twee tekste iets gebeur in hierdie gedig en 'n ander gedig. So die teks kom ooreen met 'n ander gedig. En in hierdie geval is die interteks die gedig Huisie by die see deur H.A. Fagan. Huisie by die see verwys na 'n huis wat op 'n rots gebou is en die storms van die see wat 'n metafoor is vir die lewe kan weerstaan. Huisie aan die rand vergelyk die gevaarlike tye waarin ons vandag leef. Die titel van hierdie gedig verwys na die spreker se woonplek, his home, aan die Witwatersrand, reg, en dit is die Johannesburg omgewing. Die titel word 3 keer herhaal in die gedig en dit wys vir ons op die belangrikheid van die spreker se huis vir hom. The speaker's house is very important to him and that is why he repeats it 3 times in this poem. Die verkleiningsvorm huisie kan na 2 dinge verwys. Letterlik kan dit na die grootte van die huis verwys. Dit is 'n klein huisie. It is a small house. Figuurlik kan dit die liefde van die spreker vir sy huis wees. When we really love something in Afrikaans, we put it into the verkleiningsvorm. Reg, die tema in hierdie gedig is die vrees, the fear that the modern person has for crime. So die vrees wat die moderne mens dikwels het vir verskillende misdaad en hoe hy homself daarteen kan beveilig. How you can safeguard yourself against crime. Die stemming van die gedig, the tone of the poem, in strofe 1 en 2 kry ons vrees, fear, en gevaar is danger. In strofe 3 en 4 het ons veiligheid, which is safety, en vertroue is confidence. Reg. Die uiterlike bou van die gedig. Hierdie gedig noem ons 'n Engelse sonnet. En hy bestaan uit 3 kwatryne en dan 'n couplet. So 'n kwatryn bestaan uit 4 versreëls. En hier kan julle sien, die eerste 3 strofes bestaan uit 4 reëls elk, 'n kwatryn. En dan in strofe 4 kry ons 2 versreëls en dit noem ons 'n couplet en daai 2 reëls rym met mekaar. Die eerste 3 kwatryne volg een gedagtestroom, so the same idea follows through the first 3 quatrains. Die kerngedagte, the main idea, comes forward at the end of the poem in die laaste 2 versreëls. In hierdie spesifieke gedig is die versreëls almal ewe lank en dit het dieselfde ritme. So there is a very fixed rhythm in this poem. Let's begin. Strofe 1. Ek het 'n huisie aan die rand dis nag. Ek het my huisie 2 man hoog ommuur, 'n draad gespan, 'n kopbeen sê bly weg. Dit is 'n fort waar ek my saans verskans. Reg.
So die eerste reël hier is die titel van die gedig en dit verwys bloot na die huisie van die spreker aan die Witwatersrand. In strofe 1, reg, sê die spreker vir ons, strofe 1, beskryf hoe die spreker sy huis teen hierdie gevare beskerm. So it tells us, it describes teen gevare, how the speaker safeguards his house against dangers. Hoe die spreker sy huis teen gevare beskerm. Hoe doen hy dit? Ek het my huisie 2 man hoog ommuur, reg? So hy het nommer 1, 'n hoë muur gebou. A high wall. Sorry about that, a high wall. Hoe hoog is hierdie muur? How high is this wall? It's as high as 2 men. 2 man hoog. Reg? What else did he do? 'n draad gespan, reg? So he put a fence. It's probably an electric fence, 'n elektriese heining. En dan het hy 'n kopbeen wat sê, bly weg. So he has a sign there of a skull that says, stay away. So daar is 'n kopbeen teken wat mense waarsku om weg te bly. So his house looks pretty much like a fortress. Dit is 'n fort. It is a fortress. It's like a castle. You can't get in there. Waar ek my saans verskans. It's a place where he hides away. No one can get in there. Reg? So daar is geen vaste rympatroon hier nie. In hierdie strofe sien ons 2 dinge. Chaos, there is chaos, en gevaar, there is danger. Ons kry ook in hierdie strofe kort sinne, short sentences, en dit verhoog die spanning. It heightens the tension of this man inside his house. Goed, in strofe 2 verduidelik die spreker vir ons die soorte gevare. So in the first one, he told us how he safeguards his house. In the second one, he gives us more information about these dangers. So hy gee vir ons meer inligting oor hierdie gevare. Daar buite hoor ek mense hardloop, skote knal, deure klap, rubberbande snerp op teer, dan stilte. Daar buite hoor ek ruite val, of is dit binne waar die wering markeer? Reg. So where are these dangers? It is outside, daar buite. So outside, he hears a couple of things. He hears people running, he hears gunshots, skote knal. He hears doors banging, deure klap, rubberbande snerp op teer, the way that the cars are braking on the tar roads. And these are all examples of klanknabootsing. Reg? Klanknabootsing, which is onomatopoeia. It is words that make the sound of what he is hearing. Die gevare is buite die huis, dit het ons gesê. Dit gee ook vir ons 'n kontras. So buite is in kontras met die veiligheid binne in die huis. Remember, in the first one, he was telling us how he safeguarded his house, so he is inside where it is safe,
and outside, all of these things are happening. Reg. Dan stilte. Can you see the short sentences? Still heightening the tension. This line here, dan stilte. Once again, a contrast, this time with the noise, met die geraas, the noise. So we have the silence against people running, gunshots, doors that are banging, tires that are screeching. These are all loud sounds. And then suddenly silence. And then outside, he hears the glass falling, ruite val, windows, ruite val. So glass is breaking somewhere. And then, first he says it's outside, but then he wonders, and this is once again an example of a rhetorical question, rhetoriese vraag. Binne, waar die diewering markeer, he wonders, is it perhaps inside, where there are no burglar bars? This markeer means it is missing. So he wonders if there is perhaps a way that someone can get into his house. I am going to go back to the first strophe just for a second. I want to just give you this example, a kopbeen sê, and this is an example of personificasie, because obviously the sign of a skull cannot talk, right? So this is personificasie, a kopbeen sê, bly weg, right? Dan gaan ons aan na strofe 3. En in strofe 3 kry ons dan die volgende herhaling van die titel van die gedig. Ek het 'n huisie aan die rand. Onthou, when we started off with the poem, we said that the title is repeated 3 times during the course of the poem. The reason for this is this person's house is very important to him. So he starts off by telling us what he did to safeguard his house. Then, from his perspective inside the house, what he hears on the outside. The third stanza tells us now from the inside of the house. Let's go and have a look. Dis nag, so it is still night, it's dark. My huis, my paradys, bly lekker onversteur. Kyk hoe blink die knoppe aan my draad. Tot hier dring niemand, maar niemand deur. Reg, so in strofe 3 kry ons nou 'n gevoel van veiligheid, a feeling of safety, because now we are inside of his house, en sy huis is goed beskerm. Reg, his home is well guarded against the dangers of outside. Dis nag, so even though it is still dark outside, dit is donker buite die huis. Daar is chaos, onthou julle aan die begin van die gedig, daar is chaos en daar is gevaar en dit is alles buite die huis. Binne in die huis is dit veilig, onversteur, undisturbed. No one bothers him inside of his house. My huis, my paradys is 'n voorbeeld van 'n metafoor, want hy vergelyk sy huis met 'n paradys, with paradise. His home to him, in other words, is the perfect place. Sy huis is die perfekte plek. Niemand pla hom in sy huis nie. Niemand pla hom nie. Nobody disturbs him here. Reg, kyk hoe blink die knoppe aan my draad.
If you think of an electric fence and those knobs that you get on the top end of them, dit is die elektriese heining se knoppe wat so blink. Met ander woorde, dit is nuut, dit is goed versorg. Hier kry ons tot hier dring niemand, maar niemand deur. Die herhaling wat ons hier kry, the repetition van niemand, maak seker, hy is verseker, he is sure of himself, dat niemand sal inkom nie. So he is very certain that nobody will be able to come in to his house. Verseker dat niemand sal inkom nie. Dan kry ons die eindcouplet in strofe 4. Onthou julle, 'n couplet is 2 reëls. Eindcouplet, en dit rym ook met mekaar. Ek het 'n huisie aan die rand, dit is die 3de keer wat hy herhaal word, dis nag, die alarm by die trelliedor hou knipoog wag. Reg? So dit wys weer eens vir ons die belangrikheid van sy huis, the importance of his house. Die alarm en die trelliedor is nog maniere hoe hy sy huis beveilig, how he makes his house safe with the alarm and the trelliedor, and then knipoog is weer eens 'n voorbeeld van personifikasie, because an alarm cannot wink. It is simply the way that that little red light winks at you when you walk down the passage, so it is personification. Reg, so dit is nog 2 maniere waarop hy sy huis beveilig met die alarm en die trelliedor. Once again, please refer in your sprak of sprook en ander gedigte to the questions and the answers that you will find on this poem. Baie dankie.